Winten sane seneng melajah. Durus melajah sampun aja pitone di dia. Melajah selesai. Jadi kena jalannya Igen. undang liai. Oh gitu. Banyak saja kedudonan calon arah. Calon arah isi pengundang-undangan. Oh, nah. Hangi semeton bidang sarang sami para anggo saniwangian bidang Gustin bidang Radon bidang kewangian bidang sinarang sami saniwenten riki ring kayangan dalam persimpangan boyo jitem bidang nasiin dedangin sesegara bidang wantah manusia mata bidang saking gumi keramitan Banyarwani wastan bidang kapuk minaban didang seluruh didang ngelantur dedanging ne pengundangan niki lugrayan didang ngaturan pangestong kare panganjelima Om Swastiastu. Linggih hidup betari sani melinggih riki ring kayangan sani subak ring didang kenten daler linggih dari jero mangku sane sucian didiang semeton didiang sarang sami sane uning tatas dedagingin leak pengnestian loh anranjano mirip didiang semeton didiang sarang sami boleh penugrahan keturunan miwah numas pengliaan sebedul tanah seperti langit ngendih pabahan dan ngeliat pangten irdon dan bisa ngeliat ditiang pangten pocol riki ngadron ayah ditiang kesorangin beli ditiang beli mangku makin sejebat adat kekeran sani bisa melihat ngiwo mai melihat niki titiang ikapok uling Banyarwani titiang apa? Titiang tuh. Nyindir sakti yang aneh itu di kekalan banyak sangiang mai. Nuh. Iya beli pecing. Pangten nidon didane melajah pengliaan nabing malih nganti dumas nyakitin nyamo bisa go anitan lah beli mungkin cinayang dok-dokan pengliaan didane sareng sami sebedur tanah sebedur langit niki tukang undang ama dan mungkin roh tidak kekeramitan yen do kekeramitan mungkin Cinahian tok dengan pengliaan niki tukang undang amah. Mai lihat sejebak bumi mengi ditiai kapuk. Damu hidup darah saking keramitan ngadron ayah pangdan pocol ngadron ayah tok tokan makin. Mai lihat ditiai amah. Makin ditiai undang sering beli mangkun ditiai lanturan ide orang-orang liak pengundangan liaknya nih. Doaku terus ide Om Swastiastu. Ratu Didani semeton titiang sarang sami munas lugredin kabeh ngajak ring-ringgih di petare sareng poeang di piring kayangan. Munas lugre titiang boy jeung undang liak.
Duaning sire sane nuwenang liak punika sapesire sane pinake yakti-yakti duen liak punika. Yen mangkin maosang daging ngunang liak napi malih sakadya sapuniki sane ngunang yakin titiang trewenten liak mriki. Pimalih rame kadi mangkin wenten sakadi baliho ikuti protokol kesehatan titiang yakin liak naler mengikuti protokol kesehatan. Kewanten duaning manut sakadi uleman jero mangku panjul din sikian titiang. Mangku dong ilung ayah monres ngundang. Kadi manut daging sastra pengundangan penyalonarangan. Mulo wates, mulo antes, mulo patut. Di sejeroning ngawintenang calon arang winten kebawas pengundangan. Sani mangkin durusan. Nenten akeh di tiang matur ing dedane pada semeton di tiang sareng sami. Yen menawi wenten Gusti Suryan titiang sane uning. Wenten pada semeton titiang sane pawikan. Kelarang desti loh penerang jana mau mati wong dan pendosa. Cinaya. Sampuna ge pergino duene niki sane renah. Tukang undang dados bapak. Amun abi je kawisesan semetone sareng sami. Yen mule pacang mimpi kayunen, pacang mintonen. Kawintenan kasidian ide betara sampunang makin cinaya bin jebos durus pintonen. Titiang saya ke ngaturang ayah ring ajang idedane para semeton titiang sareng sami ping kalih ring ratu ide betaran titiang iriki sani mowayangan dari kiri kayangan ide betara saya ge ngaturang ayah urip pinakeun tatakan bakti boja ayah kemanten. Durus. Menawi wenten sekelon-kelon gumi cepake. Kabo-kabo kapal mengui. Durus. Yen menawi wenten semeton titiang iriki wenten sane seneng melajah. Durus. Durus melajah sampunang je pitonen titiang. Melajah selekah. Artinya sapuniki titiang mriki tan nyentokan kawisesan. Kewanten yen sampun sangkaning paican ide betara napi sane kepulihan napi duwe nidane sareng sami tunggil kawitan. Ayo wira tan sidi palanio amongken jerireh i manusia amongken juwisesa i manusia ngaku rireh ngaku wisesa ngaku peratnya sing ada apane yang sampun diajeng ide betara sami pateh manusia pada manusia belum perlu wiraga melajah ajaknya. Ngiring sari mangkin ngiring sikiang pikayu midani semeton sareng kami sapi api antuk mapi kamkam dumadak landuh jaga duene tunasi tiang idane semeton di tiang sarang sami ngiring sareng-sareng ngeras titi bakti dumadak napi sane kapiang pemargin sesolahan penyalonarangan sideo margi antar labde karya sidaning don aigih titiang wantah nanginin semeton sarang sami bojo pacang undang napi undangan titiang sarana pengundang enten wenten rengajeng yen rauh wenten liak niki napi ajeng ngepang terkuasa liak irdade sorot kami inggih kadya sapunika lugrayang unas pengampur titiang reng radio dani para semeton mangdemon boleh mandat titiang aturang ayah rengajeng ide betara pikali ring semeton titiang sarang sami ngiring sesuna titiang kirang langkung titiang melungsur pangapura kebesake naik Vespa. Terima kasih, sampai jumpa. Subuh anak jangkap semeton. Ingen, tranquilin Gusti Patih. Subuh liu rencang-rencang yo ini akhirnya borong kau. Jadi kita jalan nih. Tranquilin Gusti Patih. Megegok.